Unya mga Junjun, ready na mo. Ready pa sa ready? Basta ako yung suksok ka ng zombie karon. Ako, di ko moto o dili ko kita ng zombie. Basta ako, di ko mukuyog. Sabay ay. Ta ka ne? Ipospos ko na ni Moron. Wait, ano nagladis man mo? Basta ako'y musop-sop sa zombie. Sa line. Tonta? O, tara. Tana, ako yung una. Let's go. Wait. Tunggu ka. Sabay. Angin? Dili. Minaw ako. Angin, manggod. Lagi, yung zombie. Wala, oy, hangin lagi. Pag sure da John. Kaya ako John ka nagsup-supan eh. Sama na to pangitaon. Ikaw diya. Tara. Ginawa, nagsunod sa akong liyo. Tungo ko, ako'y puspos ha. Ako'y sup-sup ha. Iiyak akong tulog. Nali na. Sige. Isa. Dua. Tulo! Ako ni pre. Sos! Animal man ka! Sup-supan dyan ti ka na ron. May gani ka buanga ka. Mapuspusan ti ka na yung palwa ta. Iyawan, wala mo dyan. Mungod pre. Pero dalayan na kuntihan ba? Kalibangon mo ko. Malibang sa ko pre. May gani ni tingog siya pre. Eh wala pa mo tingog pre. Igo siya sa akong palwa pre. Tara! Let's go! Oh. Gawas juga tulak ka. Si. Wait sa pre. Doon kayo magkinabalik si Dinsu. Bitaw sa? Uros kapi na lang. Huwag kayo pa mabalik ba? Matay, di ka na itong zombie ba? Sige ka og zombie. Ito Paul lata. Dili, oy. Posible pa kay tublon pre. Oy, Basta oras na, duda na dyan ka ni. nya unsa man tagidungo ganiha pre. Na, ikaw na lagi itong zombie ron. Pero hamay maayo pre, ako nga pason. Ikaw, siya raw, uita. Siya nga, kay mangita ka dire. Pero Papasok pre. pre kanang say may tabo na ko pre ba? Kamu may bala sa kong pamilya pre ha? Nya nabiyo ko'y 5 ka uya pre. Kami plaka na pre. Nya, hinay ko pre. Pre! Tama na drama. Apasan na ikaw. Sige. Let's do this. Kaya mo yan pre. Asa na karon sila mayok? Huwag akong ginauna. Tapos ka oras na huwag po nabalik. Patay na gito yung amigo ni. Doon na nawala tatong grupo. Ayo. Wait! Wala. Sige lang gagawait. Ito na ito. 1 hour. Type sa oy. Kapuya, Aristas Sparto. episode. Hindi mo nang Kitang ngipon. Ang pagbalik ng Dinshu.
Go. Wait, so pre. Tungkay man nabalik si Division. Oras kape na lang. May pa ako prason, pre. Aprason. 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 So, what's up mga cute sa dumanog? So, sa amin mag-shoutout, salamat din may sa pahulos na mong kamera, si Jisaol Jingkong, ka-cute. Cute kayo. Wala lang siya ni-appeal mo kay busy na kayang life. Pero dominyo na. So, mao na yung nagpa-shoutout. Shoutout ni Renard Jorpe Sibel. Shoutout. Please kung subscribe sa iyang YouTube channel. Tess Diretso og Team Tisoy. Shoutout. Kira Mariz Sisuler. Shoutout. Peña Perme og ni Richard Clarisan. Shoutout. Jersa Family from Victorias Negros Occidental. Shout out. Benjay, John Reclada, Tirada Kunlindes, Paingon Tabain, Cebu Vines, shoutout! Oy, Cebu Vines. Og ni Frank Lloyd Paro Flores, J. shoutout! Hannah Hortz, GTV Vlog, Adonis Abales, Angel Casi Gomez from Surigao del Norte. Shoutout! Ginaline Marco, shoutout! Og ni Ronald Flores, Dol, shoutout ni mo Dol! Og Shout out may Charles- sa mo. Gusto ba si Butchong? Oh, shoutout mi ni Darwin Minjula Butchom, shoutout! Uli na dire May Butchong. Og shoutout ni Charmy Salak, shoutout ni Jandrian Basalo, Marilo Andrade Tapala, shoutout Gis Tagalog from Fugado, Katayngan, Masbate, shoutout. Shout out. Shoutout Perning TV, Dol, shoutout. Yeah. Please go subscribe Perning That's TV. right. Og ni Julie Oreo Pabiliar, shoutout. Julita Tibes, Rodilene Paiste, shoutout. Jomer Bayo, Atyok Kasag, ug Jeanette Casio, Ginutiba from Ugong, Valenzuela City, shoutout. John Wayne Scupel Silva, shoutout. Og ni Maricel Ensenada from Montalban, shoutout. Marisa Dupalag, shoutout. Og shoutout ni Risuelo De Leon, shoutout. So, shoutout po din sa mga sponsor nga si Mamuel Madito og ni Silamero Malods, amping mga permi. Sa ganano pa shoutout, comment lang hashtag I love Dumanog. Shoutout mo na yung uso. Ala dumanog. Di mo shoutout og di mo tangag I love Dumanog. Yes. Galing naman. So maura to, thank you and God bless. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato